Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwa tukufu handani bishrani khair umarani kaundo mlio arumazen sana za dunia. Salamu na mtukufu sana gosator. Lutasamaha hani namna njonji yabanu okaya ruono ya nyasi hani mrajabanu ne sasa fikira zahe usue suala ya humji mtukufu hatu mbeni wenge rono kana siwa rukosu kama ndangu hali abla di marjeri sange zifikira za hatu usue suala hiyo. Hadani ndo bushiri ya mzee wa hatu Muhammad Ali Swalih njomwema harumwensi inu Mwenyezi Mungu ajamnika unono na suhe kama wawenze ya regiment siju yedea yeshi au salama kama wawenze. Nsina rugozi njika tulokanga mjonji ambavi harumwa ya aktualite kaundo ilio mandeza husu mji mtukufu hatu wa mbeni ribe heusikitifu wa hatu harumwa mji mtukufu wa mbeni yokana zirongoza jiri mrajo amba ula shetwani besedi ya vira mji mtukufu wa mbenisha gar aminio sunti pia kazila zirongoza jolingana no mji ula ike bado jirungo madazila ke wado jiwa aizo sisi ngarjo beha message ya hai amani riwaudhuie rifahamishe zodi zorjoshida rifanye bahi karna njia hele deba ya disa sha garjone sambavi yokaya sijomba Mungu waname kaundwa himo banu mratsi wone mro wenjia mrarange sansi holea shamru nafanya tartibu kaho no mro mria uzime hauya tabi wenga garjo kana ensia hatweli rakansi dukana yetsandra kana ujufanya rongo ikebala zila za hatu asiche leo bwana nzori fanya mashughuli ya waladi mari hutajia mahame lazima hutajie mbajini lazima hutajie mitsamihuli embaku yende heli rakansi yaweka leo mrukatsine imani hiyo yokamraji awone mjihama jimtukufu wa mambeni wajiri rongo madazila mrukatsusaidia amani ya saidia namne kao uzitijiri shamnu kusaidia upeo yabo mwanadamu wa rohombi wenge mimi ngamjo saidia zenukto ndaru hizo ya ukaya ili ukabanga mwanruko hataba hayinu kwa twelewa ete pa inu yadi sahindri iza jiri hindri hata za wasuliban abondo kanuonese ngesela nanue harumaze nukto ndaru kao do nafai tartibu zibire banu andanido kana banu bala wa hatwa harumaensi ya hatu garjoka na mbrunanze mbrunatsanze garjoka ensi ya hatu ngabo daula ensi ya hatu ketu jeda yomba biyo kabati mru uanzoelewe atujele woka ensi ya hatu ketu jeda shensi ya hatu ngio na madhamana ensi ya hatu ngio na rais wa daula ngabo serikali yao wahansi watolo hatwa yokana emakati warwakafanya sema shughuli bala ndongozi nji zaki hazi zaki serikali harumeze idara kajaka hwenda sharugo zinji mrugu tsunga dede atsestre hamba wanruende mashughulini mrugu nzwende atsejau kwa tibanu mrugu nzwende atsejau kwa tibanu wajawa onokaya umuzoma ulidabo wa haja wafanya tartibu yokana ngeladimuyo watifanyishihe maulidabo mtsana hezila namna mashake kaulo ya abira isarwa karumeze mashughuli waonokanga ladimu abahinu ya maulidi nabii sallallahu alaihi wasallam yafanyishihe wakati wa masihu ili rishinde risahilishe zila hazi za kiidara ija garambishao kana wanjia shetwani amabamvi ya wandu manayo tinjema zanogweli zabira woneso kana ngarifanyao ye maulida badia yabo esirikali renge dhamana hao wala wakanza wonese zibiri hena mnaila hatomwiso wajaba zalhaniha mashaka entre ya humji uo ani wao hawao wengi abo sisi riyo riskitiha karono bandhi ya wanru ikawa habanu badala kawone mrongovu wao watahe namna yuzima umro sha wafanya tartibu yokana waholeye sansi ilo mro uzidi wengi mimi hamweze nukutandaro na zone sabanu kanga mjofahamisha ngamjoanzia heki ya sihangu ni hadharishe yokaya
tijomba mngwetsi hatu yokana suala madiyo ibire harumwe mabavu yonti pia yokamratsi kubali mruhaelewa yokana mrulo manga ulo Faransa yasubutia he baba hanu hamadabanu yambe okana mwende mratsi kubali yokana kabla ni jana nuo pade huo ngamjo jana mfano mmono kaya emabeja wakabanu wa siku muri na singa aminiyo kana hani mru wa Mungu fanywa siasa ya upara wanru ya wala dhima kena mbabi ngeya pale wanru wajiwa wa mangari mmono kwa na nyasi wala wasihi badala kana wake heni mrake na rukume wa hahe wa mjini hahe ilia pale wasaya zote za jim shawende wakaunjio mijini waeleza wanru zile kaundo wajuwao yoke kamsuona kanugwa tabi hao kamsuona kaja unalawo walanro ishobala waelewao kangwa tabi hao shawelewo kaka batsimrujo jawatia mwa namna siasa wanjiri problemu okanya heya hafa hatojitso heya zirongo zila mono Elizabira kabja unde marunda harumaula mroho wa hoan rubanu usihahula badabala orwa endelea ngarenshio mono yokana kabatsimru ujukaelewa wakatirulo unu ujukakubali adunge uso wa siasa watuno kamnungu ono ani alama yokana baniseno gozinu tabia wa tabia hao mfano amedabdala wa kabala ya mbango zoto waliswali hakana bahiru hakana namna ya ushinda ya rengeti nande maana aliswali ya roha bengo sakabu aliswali juka jakaya sheiko mwerika undamendu ya hila ya kumwerika ulibwa haina mwezi wakaja wakae yakamtoa hakana nafasi abasa yunugaro naoka owanzo watowoi kwatsina mbarongo ukaende problemu ilo bano nona tsoro hanarelewe abo yoka owanzo watowoi kwatsina mbarongo yokammono yo mishindano ya vira banu juzi banu ila alama kwa ladhimu haini mwanamkomori ya ileo kana raha karitsina dhamana wa ujatoe zinu ya irenge yaritoe harumeza tabu haina mru haishindi hele wao abola dhimari hadarishe yokana mratsi kubali mrulo Faransa hajambara mchuhe mwende mtsikubali na mwende mratsi kiri yemru kukiri ende dahu okay yemrulo Faransa wakana kauja mazihoni yemrulo Faransa wakana kauja lapitali ekale uhure mwanga we yabo yemrulo Faransa woti mrujuko humona yaje uhimile na marongo yabo namne kawo bujiribaya hunu gari yesho hunu le bagno hunu kabati mrulo Faransa ujuka upara mrulo komorukana mje hunu yabo ngela timu mwana demu yaelewe yokaseno gosino rugwa melanjeo ukana gasina mnamuda banu gasina yenyasi kanga rwanomba na banu waelewe ukaya haina marongo ijojiri komor nyuona dengwa mrotso mji akarsujo ndo beya utia warucho jo hafanya intervention na mjue shawaru kwa welewa yokana vanu haina rongo gizono wakati wa hao yokavanesa jiri hamu mji mtukufu atrambeni zinsi mwanyanya hembana inu hata yoka zijoka mwanyanya hembana inu yoka zajirimbeni ulama fikiano wa hoanu yoka ngarihimao rambe kartsutsa henamna inu yawesa hiyo ulalum hara lazima ulalo haru mbana yamparamba msikubali na mwende barafikiano warupia shainu rongo ya haja yajiri ukana sikarja kahanza wanungwanzao wajiri mbarano yaboye tsinongo yo kamra fanya apela rumemiji ya parwa lwetsandraya ya parwa ula kama sababina mjuhe wajuheje ujuhone dahu zabari hindri ezajiri hindri dukana babiri shetani ibiri harumum mtukufu watu ambeni zibiri hanamna ila ngorumum nyesibuke zibire bala kama wenzi wabiri amani watike shababu ujoelewa ukana mimi helinelewao imbana yinu wanungwa elewka abahando ijao shabala jana zilanungo za zuba wabira namna ila ngarombongo wasamile hane hawao kama wenzi ezabira zitsibira tena shanga boelewa ukala besebala imbana ila bozajire namna ila ngaboelewa ukaya abantu bala ndimbo batulwa mpumo ili ikango harashirishao wala wakazi wajue wasanganyihe ili wabire problemu na mikama amini heli njoo mji mtukufu mbeni omi amina wanama wenji wanzani wangu ngama nasoma minao umji na henda bona kamoto ngamjoo mji mtukufu mbeni
ukana kwa jajo rengania yoka osukwa jana watsungu usiku mtukufu madaula wende wasifu mtume sallallahu alaihi wasallam watienia yoka ngamdo watie damu msuamini heli njuwao mtukufu wa mbeni kwa jajo tiania yoka ngwendo bala watu wa wasifu enabiwa hatu kewade watenia kama watie damu okazinsi zifanshi amajana mwishabambi intervention zinji zafanshi abantu rikama covid wafanya zinu wajangu wafanya zijazijirana mnaila yabunu kujola kaya inu ajali yajiri yode mana ramba ukanga parawe amani na uhadharisha kama tukubali ahadalwa wakanga mwanao kana sambi wakaba timbranzi wanae esa yala manga ya haja kautoe duskuru yahe hamba ukana ekamwishi atikati zingarwa na mjuhe ewo sambi ya zingarwa mwono biya juha ya utabihodo sabido utabiho ngabo yakabano rako mwishilia mwezerezo zinu hama Abdel Abdu Hassani Abdel Abdu Hassani wayarengwa obanwaliyo dobe ya juha yabo narele ukanya ritifa tartibu kandila jidhuru baba ni mwana mkomori wongwele weme shashi komori rangu hale mwono kanali swali hakabali wali swali hi alawa banome shakomori yanu hamande ze grata jondadungo grate hunu kanuka grateo gondo hutowa 50 euro unsujua uhulu grata jatimizi mengo mingavi wojubo ukazokana ekahutsunu banu gojonda bahatunde 1000 euro basingo jotsuna mengo minena mfukare zede vidi ngeuje uparo hunda yani emaisha komori heli rajuha irijuari parso kemesha tuoma sina tabulangu hale sikarsina barongo yabula ladimeni mri huzeni shouza yarambiwa hata wajemanga jatse maisha yonde lirele warangu hale karjaporo juhara raona maisha mema shatu juru siwe ishene mnaila garumbo Mungu zanu zibadili rija mwono kazinzi zabaha emabajiru arumemiji zikaja kujira basa yetsanrai hatu mwono makati ya kilinu ezari hunda mwono dhahabu zirengwa mwatilwa mro telezi menyewa miwango menyewa kadha na kadha umjiwa bana mbwani wenza wata walala pirizo zirapia zijiri mashakanu pia ngari yeshio en wakati yawo la dimaba wanrondo bali hankli irendo atare hamba bana madabandra rogozana irido tsahe amani no hadharishana sharitiru habanu rezidi shabaya rejirisokana na rifanye na rende ukada manu haina namna nrowanu bwana haina namna wanrowanu bwana ke wanu abatina uso no uso wo wana bwana hamada inu rahaka ujaja rahaka tuona dhamana wa kweli uobanu shanga mwanao emadhamana ko wanzo azalia rohe janabo sinisajiri gabo baadhi ya madhamana wahea wajone sababu za fikra izo zilizo fikira mwana mkomori yalindao mruamboga watabu yadoto fikra mandizo ngeladhimu mruamboga watabu waruga tabi hao ngabo diktatura mwensi ya hema ni yachono sokangena zenafasi na fikra na barnamaji na jau yatahoa komori wa muamini esailandu wanjaharu mwambana yoke mruwa ingu jojatuandu wa mazitabu ziliyo usumaha kama usumaesha usujao shasido kanadho mana yaone problemu ijiranu mwensi mrahiba na jato eduskuru ya kama bala nge haruma wa mji mtukufu wa mbeni no mji mtukufu wa mbeni kwa elewao bamvi hao kwa elewao gamu amini yoke izajiri jana gamu wanuko wajita izo wafanya yoka watu jimenyea yabole onsi kesto kana leo mriano kapando banda la thinguri zidishe wo mro na rehema nurifanya intervaso rambeano na mjuhe na mwende ebanu lewe faida rjuhundra ekale umji mtukufu mbeni uhundra ni ajali ye faida rjuhundra dai katido kanga rjutabi majweni ye tomaya ya humji mtukufu mbeni mjuwao kaze kalite pia wo ushinda harmo mjiwo ziparhania raspori ramsomora jaura mrumishwarma yesirika izoti pia na mika mwaminu kana gaborohombi yanzuibire banu itiniwa waru kwa maudu wajo kana dhoma na rumumji mtukufu mbeni namna jenju kambe namna hiyo do kana banu leo mrie kana mwanyanya harende mrunayi wakati rulonu wo wakati mrukacho shidwe diwaza
yabo lewensi atungyo banu ngarona ukabanzi ya wanru waishi harimo mji mtukufu mbeni posto sinjingonizo ngabandu alo banu wawaniao azali kwa hata posto nzima kwa tini wamemijia hao no wastahamili ngo banu ngwaonao kana ndizo yende namna wao wafikiri yende namna wa amini wababu wa manzao ngwa manzao yabo maudu yezike choche tsandaya ngabo uhara bo haribanu baadhi ya nyasi walo armensi inu wanzo ate ufitna armensi ngabo uhara armensi inu yokabansi mpaka maudu yezende mbeni ngaba jire problemu ngejo kiri maudu yezike tsandaya ngejo kiri ende bambao ngejo kiri ende mbanku ngejo kiri ende mitsamihuli o mwendo rulonu wa unu ho wakati ko ngarjo kensa tusikari badili mbahinu o mwendo rulonu wa unu ngarjo jitamsaje jawasi leo mbuku jojo kabani ya ono kawandu wanu ngwasakeo ngwambojau maudu mji fulani ujurendwa na hii zenu kuzikatsujiri ya bandu ya wanu shango ono kaketusta hiki mruya juhebanu ya bega mwaniyo ba watu hambu mruketusta hiki mruya jebanu ya bega mwaniyo ba watu mru fulani yo wanu wenji ono kakenosta hiki sha sisi kasine furswa si warukonga rimoba nderongoa kasine furswa ili riadhiana rinikane yani mriyatana beshema nyanya yoka maudu yezinge joje sanraya eske sanranga rujoka je maudu eka maudu emwitsaranda balili watsende na hubini eka maudu emwamahame hajabalili woka kuchuja malafule yabo omwedo yabo ngari shoro yabo ngari jule kezanti yabo ngari jule libiana dia yokeni johuja weiwe muhatubu ya haja harendwa jao watu sisi weiwe ya haja ngari mrendao jao aminu kana insisi ase wanobanu yokanga njukona mru ngonzo hebani ya rongowa shake katwanza mru ya rubanu kariswa katumsafumu heni mru gane liberte ya haime bana rongowe ekawe wa rongowa uzidisho baya lazima pondewa yoka kutina droit ujebanu haunga wasa ujamba ketula timuri zidishe baya yokaye bwana inu ngabwaru wababu habanu mahamine kwa jashida farongo yaba problemu ya jira mu mji mtukufu atombeni inde juko tsongeza kanari heni mrungu hobanu arekio haweni mrungu hobanu ya ene soko morika ema eshango chao ke inde juko zidisha dahu kino zidisha rongo jelukana heni mrungu de furswa yemebanu ya rongowe ze fikira zahe yaonese heni mna yaona uoni wa hae shamda tsonsu kana mujo jabana rongowe ya banu ekale umrahaban harenda rumba harenda luzinyama halapisa wanu sono publication jana mrianziha harumrulo na imani haina mruanzo azali na sohufari mzihe watasi izo tobiendi halafu sa amina yabuzo tobia henry mwanadamu ya hifago tukahunendi iyo de maana kao nzu amini yokana mru wambo makalima madayo ya Mungu sikitiweza jira mumje tukufu mbeni ngawanetura ya haho umane na rongo mbizibira mwenzi ngawanetura ya haho wambetsi jawo harmwenzi shatsienda wakati ridombe anadua yoka eni wanzo azali na tsohufari mzewo tasi yo makalima daya yamu una shoni dau yamu yo elimu dai kabati ilmu wabuliwa upwesheo udeye ukena matungu yeke kabati fursa wambiwa uka ilmu keketso amarongo dar ilmu ganzo ikensi mahaba ilmu ganzo ikensi ha adabu ilmu ganzo ikensi ndati dhulumu yawakaleo mrugonzo ke mruwa ilmu mrugonzo be mi ulama unga mbobanu ndoto wajau shabangala dhumukena mahaba wana damu ukizunizo mtume akafanya tumakana imani akana mahaba wana damu mtume oneswa ngombi harimwa magaya hatabishiwa mtume afanya hakaureje ibala babo yefanye dawa ya hahe riono yokana mtume hakawenda yende ya swala asubuhi wakoja mrabo mtinaziba yemtabisha Mungu musiku mruka jenda ya mtinaziba mtume hamroshea izabariri watu mtinaziba njawona ebangawe mwade haonokaya wala kweli wala mtume wa kweli haelewa hajamu islam mtume hakande na mrugu dena mru islam wakanti waono kafiri hebaliwa la amru kafiri ya hafa mtume ajua himi wala shangamu isa mtume ebanu juo himi hakatika ngarjo kola kafiri mtume baga mtsohima nitukuze eshiumbe sha Mwenyezi Mungu yabunso amini kamri islamu
ujoka we mrisila Muhammad awe ngomombelo duambi yafe yabo kutukuza eshumbe sha Mwenyezi Mungu woti kafiri yabo namrejee imani ondoka na baraka bensu aminu ka imani ndio yabo yoka wasilamu runo wo mwanadamu hurembelo mapesa ngetaramana na mwanya mapesa ngetaramana na mwanya yezi ngetaramana sindena mna hiyo banu mkana sukujonja mbebo ni bari mru hasomwa alhamdu hawumru habishia hawumru hambajao no geladi mori irimebaru ridwa fanya tartibu heni mri ondhuye mwanyanya retazana ajali irambati jao banu mina bozenu tukabanga mi parfum gamina zambi za hangu yabo mfikiri kaza zambi hangu amlindo lobiana mbie kati mwanadamu yanreje za dingoni nreje yero nsirede nai kinyume yabo mru amboke silamu yambo banu ngamijao ngukonti havani ya mru na balaru nguswali wala kujanja mroni wala stodi alonizo wala jao no lamri silamu wotu silamu kotu ruhusu islamu hei ni sababu we silamu ganzo roho kenjema wanzo kena roho njema ganzo hatse roho yao wazima no kango swali kunojo ye roho yao kembi haruma manadamu umkuside ui umvumbwe nai utawe mali ikabo Mwenyezi Mungu bacho tambeboni riwonu wangabi wakana mapesa riwonu wangabi wakana mali ritikusudiane upeu wakana baraka babanu mru swali lazima ichoka na imani mru kongo chelo kaila dhimu swali ya dhuhuri yechoka na ba imani na banu mru jokangu swali hakabazima na shetani heze fikira zahe nize tartibu za mru amini mru na imani ya wanaronga madazila zijira mji mtukufu mbeni kimra saidie yambebanu jao na mjuhe na msaidie tsindena mna hiyo heni namna balotabu harmwensi na ritualie na mtwalie na mwone mtahedho maana na mkensize ngozizikana barnamaji ngesa ila mwono zenzia zokana rituwoi banga sina jau ujo shida jarto mezatabu shekale wanga mchungwa kana toroha maudu karijabona karna ubona saru rambula na wensi hatu nzetu rikansi haniambi ngamwanao ilala ama yoka wawa ware maana ilala ama yoneso kana enamna rilio harumensi hatu ngamwanao kana ya umenyu mraba hadi alamjimzimena mru na hale alamjimzimena na mru wodu wani umru tengweni ngejumkini shaba na basainu na serswali sikamjua mezerezo ijumkirisha yeke yendo uniwaniyo na balanga bakaribu nami jirani yallawe hauya sedi one yabo zenia zimenyeha abatikanda none sokana eza jiramo mtukufu atwambeni ngarujamba shilasha twani de shabira ngarombo munguze ngo zilazi tsibire batike mdujo msediani ejamba kange huno hambana mjuhe na mmabe wasihe wandu wanu pia wakakomori juzi ritimiza majana mfukare wakakomoreni mrafanyeza henzahe lewe sijiri badala kani mrasange fikra shamo mwene mjuhe mwende na mwende msikiri wakomorena mjuhe wakatuja wakatindao wa haja wakatindao wa haja dau isajiri hindi kasido kababiri shetwani wabiri nongo mbi eni mratabiha kabati mrujomba kana serikali le jeshi zo wafanya mrawa wanikebabu kana yabo mfanyano mafumanya nyaso mbeni kwa chafanyano hukaya usiu ekamrugeno usiu mrufanya rongo ya tukozifikiri zembana zabira pia ekale wabe hamzinga ekale wabuhanya nyasi wende watianu bamro yabo jumkini shamba uduaretewa wasamihilwa ne mahakama waeleuka wanuwana wafanya zengo zinu hausiu wana wao wakao shimbeni gasina maana ma zabaratu paro ya waranga enyumba Dr. Abdul Hakim Wetamno zabaratu paro ndo Hamza Budu Atamno zabaratu paro da fenjao ukawa kamakini emana wadafanya zila shilashe twani na usiu yabale umra tijasedia waru wakana maproblemu hama mjimtukufu mbeni mmono wakabala wakojihifadhi wakane hifadhi ya hao kabati yaka ndawe waranda nai wakautunda wa mwana mbeni atika mlevi wakautunda hizo pia rakaziona wakana hifadhi njema wakayabo hizo kabati mtujua heli ya mjimtukufu mbeni rangu zama rambiwa reishia raona ritijabaha rijarikiri ritulwaza shetani harongoza siasa rimenya sura humji wa hatu babanu kapitali ilati ya mru kapitali ila hatu sonti pia
Vano mane ama hamene nengazija wabu mji mtukufu wa Mbeni inade kapitali sinongo sinji dezitendwa yoka wanrunga loi ho waje wasome sinji yabo warenge sinji yabo yabu mtsikiri mruha jabengwa imringe Mbeni ya mteni fikira mmenye surwaya ya he kapitali ya hanyu yoka wanruenji na mjoka wanruenji waje asoma yao miti soma msirini iho na wenji molo moto wanruenji ini mrakaba ina Mbeni odu asome yabo karogo zinji wanakoja wazirenge arma kapitali yabo lewe surwaya ya mji mtukufu Mbeni siwa saya garjombo la suvenza hao wala zila tutobia za hao shetani hajiri zengo zila zijirene mnayo yesi mujori sami ya jalerire chedi ngoni rizikirwa ndo hadai opando kala no mrukatwanza zali wo bali mnukujo jukamwe pozisio yae ya reme ya mbeja shari tsisaidie ui ujiri hamu mji mtukufu Mbeni ritsaidie ui ondoka na baraka baka simanga karti surplus karti yabo armu yoke do kusudwa mru leo ju kinishiha wakemri yabo wajiribaya ubzingoremwa ndumzaza hatu abango yango ndumshanani umzinga ule ya umreme wenge kaze roho za hatu karchwele wakaze roho za tungi zombi irara hatsazania irara ntsimyezi mgu ya jorauni shangana nzuri bali ui na jau kanukiri kanga bandu wajibi wao waunu hamazima fits voramba ukatsidene mnayo shangwa jibi wao wajiribaya evangana litsomundani heini mrinacho nyezi Mungu yodu angaliwe nia ya mru innamal amalu binniyat heini roko mrafanya gizo harumwe nia nyezi Mungu do wono mroho ya kanga mru kusudio yake mangamano yadona mizinga yeremwa mji wa Mbeni yawene mizinga iremwa miji ya hatu wafe wanru nyezi mnacho jale nia biyo imreje wai shetireje walo bala yokamrungwele wakabi yunuru hombi ilona wanru wa inshobo nzebamu gabanru lo banu rwana wembana yinu kwa kangurongo jau au kangurongo mrungo no kalopeu yogarambula nao garambu wao na imani garambu wao rongo banu hopeu garambu wao afanye komentari banza upeu ningami banu ngami na mahamira rubese jimotorongo abantu ufikirize komentari zinu gabanru wenji sanu warambu wao wenji warambu wao yabora nzinga mrambu mru heli ya kujitekeleza banu heli mrambu wao heli kumjitekeleza yode heli mrambu wao ni banyu heli mnanzishi yao yabuka mwelewa yokabru fulani nde heli hayo wimru mchovadabu au nde heli ya shea wimru jao yemro mandu mkona jana ni mrade yokomentari yao hende chikufanya rogo hindi yakawula pizza unabaki tindra rancho laba wamba jao na minchwamba ulaba hula pizza wamba jao yukena unifanya rogo wale komentari yao hiyo yokitsideki kumtia shime harumwela ranya wazodi ya ulo ayafe shaka mwaminu kale jiri shameza wabanu iliondo lijofanya hazi harumwensi ya hatu wanbabani hatu wajuishia wajuhelewa shako materia hao ujwe mabu usaidie upeu yokena ufanya rongo wadada mwalua mungu mdrambu waoni wanruweji wakodi parabanu wadona kumateriza mfulani walaga mumjua mina mahamili gabona disoona nyumeni zisimu za nyumeni niwaono banu walapizao wankazo nrabu wamboje sadisoona nyumeni gabona disoona rangu hale nijua waheli ya hao yawa mina hajana warade umuhimu de makusudu ya hangu ya mji mtukufu wa Mbeni Mwenyezi Mungu ajua hifadhi Mwenyezi Mungu ajua jala le fitna lindiroe o alovanu wanzoke leo inu wakati wao uja wafanya mahamine watona wafanya watu paro sedamu hao wanjebaya shawanzo wake bana bangu atini yao uwa watie fijo uonrwa Mbeni wajwema wamane mimi ngamwambia kimwayanyanyi mkomori mngazija na mtawa msikubali bondo alovanu bwanzo mdojo hamwe hezabala bure shamuone dalili yajo kumnikani yokana kadha na mfenja muone dalili wala makana toma ya hao muone zabira juzi watimbulia na saero na desaero na enero watu wajuko joabaha wafanye duskuru ikewa mwelezeni ndongowo msikubali na mfanye rongo hizo mjofikiri wanyimesho yao kamfikiru kana rilemewa gela de mori fenja zoza bali shabatike mrumo nze hamtani utonzi yokana mje mfenja ubawo kana ujama zamoni uwo kana uja tangani uwo kana uja lapitali uwo kujoka hunu yeshi ya fajitsoya mbasi kubala hadalwa mruna na mjuheze fikireza hanyu
wano shanga wandu tsawanu ikawa hata minsujo wanadamu walibesono rwala mahurwani wano leo usikitufulo banu ngono mndungulongo zila mndu ambao katsufa ni hana nela komanteri ya hemru yafanya we komanteri ebange mimi kamrongo hajiku msikubali ekango wanru kano wakati wao uja wakamjuhemu ulwaya au mjuhensi atu kana mabaya msikiri mhadalwa ejukwa bana fanya video ya lapiza mitu johani mde kabatu juko nshangaza nyinga nyibane ndu kutsorwa he telefoni ya hai kabatu juko hamana nshangaza hata ejo ni percentiana mangozo ni kome mitu jodiva mbatu jofikiri kama kujuko janshanga kata ngamrongo heze telefoni zanyu ngarongo heze telefoni zatu karijamdeani mruna jimetriza ila rongo banu mbatu jofikiri kama kartumbuliani amanga su gasarmo wakati wa ndobi wakati wa msafumu ikawa nyiwa fa umemlu hama numweno ngweli manzao shabu msijibulwa different na nyida daino nyigamla pizao kamdwa ruzi nyama mradwa rwashanzi sikaje paro jamani rudu wako mori kwetsi delira lelwa karijalelwa hakufuru karijalelwa haudea karijalelwa hautofitna yokanga boko ngwajo jamani wamengwa rongo hama silaha shila tartibu ya utia baya yetsi delira hatu karijazoe arjamani rudu tandu mashaka rudu mani sawandu watukuva komori izo dezanimi sabanu njakana rogo zinji njajabani lapize mru sijabanu hausikitifu waheze rongo zajiri harumu mji mtukufu wa amirangu samahani wala ala njajabanu njenjeni ni manena mru njajabanu njeni furana na mru ejukanza jafanya kangu jwa janla pisa yodo kwa mtu sina ukubali yodi babi sina ukiri njada mru sijabanu mimi mwana mkomori ngamone sofikira zangu heni ndoko zajira armo miji hasu sujabanu rizamba kabatu ko jabanu hadwamba jao zebire tsanda watu sujabanu warongo heni ndo nesofikira miso nesoke fikira hangu ngamjobanu nsahi amani de amwando armo mji mtukufu watu ambeni hadani ni onvie embabi njo ushinda armo mji mtukufu ambeni rihadharishe ritawe risikiri hadaba ishode shanimi sabanu ekanga mwana ukana sinjia ndai ngamtsama ikanga mwana ukatsezeleji ngamtsama chanje jabano hama kusudio njeni vure vehola vure shema kusudio ani be habanu dokanje banu none sokana Mwenyezi Mungu najale shetani yabira harumu mji mtukufu watu mbeni itivire tena kamgwa benze neke wajukansi hawao hauyensi ya hatu ya komori ya hatu hawengazi ja ya hatu gejokansi hawao wajifikire wao waonezwa ziloma sula wafanye shamtsi kubali wandu walobo nzibo mtanu utonzi mtsikiri yokawa kwa na ujala pitali kwa na ujatangani kwa na ujaru mwambano ngo kwa na ujamadzihoni yule babu nakanzani beza haraka okatuonama ngabuelewa kwa wakati uja undu wakatoka waje wafai tartibu wasindihe rikaru mabaya ngamonorto richoharu mabaya enamna renshio yakujamba karu nzarenjeze babanu yabo wo mrovu wao rajararengesa sisena ranjeza rajipasisa sunsipia bujo rihifadhi yajeli wabire amani wajelie wabire masuila zanu zinu umje mtukufu ombeni urejei harumwe amani yao kamwa benze Mwenyezi Mungu aunensia hatu yatoweshe twaniliyo Mwenyezi Mungu ajale henola yalona niyambi nensi Mwenyezi Mungu yabale niyambi ila yamwere wai shambati bale niyambi ya hensi hairenge hera wandu yolona niyambia hensi yewanzo kabanu kamtwanza zalaro ndena rengensi niheshimine familia yangu niheshimine wanzani wangu Mwenyezi Mungu atiparo mbayo keko ile mewa riensharu matabu wakati mwinji ejo ribala fikira njema Mwenyezi Mungu namkusudie fikira njema iyo de fikira hangu yani misabanu wana matukufu ngarijohana na wakati wa saya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh salam